مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم الحمد لله أعظم للمتقين العالمين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده لطاعته وأعان وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوة المشاهديننا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية مسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم، كما أسأله جل شأنه أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا مسيب جلبة أن يأتي الله تبارك وتعالى مونين دو ونان دبي دو هلو بمو etagoren den joddi mabbe ndin allahumma ndanteda mo yanyi berde beedo don e peewal e wadangol be moƴƴereji heewudi bawo don hilen seedo wondanede ma ala rewetedo e do gonga nafa rew don lorro mo rewali on si wona allahu tabaraka wa taala on mo andantede ma hawrindini jeyaɓe ɓen yoɓe gollu golle moƴƴuɗe o wallitiɓe e muɗum kañum kadi ɓawo ɗon hara hiɗen seydi ɓeɗo wiyeteɗo muhammad ko ɓe jeeyaɗo allahu tabaraka wa taala, kadi ko allahu tabaraka wa taala woni ko neli ɓe ɓen ɓe andantedema ko kamɓe ɓuuri andude ñawoje dina e ko ɓuuri ɓangude kon e muɗum kamɓe annabajo on sallllahu alayhi wa sallam. ɓawo ɗo musidɓe julɓe hiɗen torano sahabaɓe ɓen ɓe andantedema ko kamɓe woni sifitorɓe gonɗinal, ɓe sifitori jokkugol annabajo on, ko wana noon kañum kadi e ɓen jokkituɓe sahabaɓe ɓen e gonɗingol e waɗugo golle ko moƴƴi fondanedema aduna on no duumi. hara hiɗen torino allahu tabaraka wa taala hisintaɓe hisinande ɓeydinde. hara ɓawa ɗo musidɓe julɓe mi hiwrori kon hiwrago wonande ko julɗo hiwroto musidɗo mum julɗo ko aduna ɗo e hiwrago wonande julɓe ɓen tun ko lakara woni yo jankisal woni dow moɗon ɗon andi allahu inni wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. bimana yimɓe aljanna malaika ɓe natanayɓe kala dambugal yo jang e kisa yo woni dow moɗon onon yo ɓeɗo yimɓe aljanna. hare noon mi hiwrorike on gonɗon hiwrago ɓawa ɗo musidɓe mi tori nde allahu tabaraka wa taala wallitoto wallan kala konngol ngol andantede ma lan wowlude ɗo yeeso moɗon yo taw ko sabi allahu tabaraka wa taala mi woni e wowlirde. miɗo torine allahu on ƴettata on onon kañum kadi wonɓe en e daaride kala nokkeeli tawna on eɓe heɗitotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuuri moƴƴude ko yewta kon ɓe gollitira. hare musidɓe julɓe en arti émission meɗen on ko télé meɗen Jama TV e émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu wonɗo e heɓude sak yontere e nde ɗo leere meɗen. hara no musidɓe julɓe hande kañum kadi hiɗen mari hoɓɓe tedduɓe
hande na talibaɓe marɗen bale ko karamokoɓe ɓe andantede may ɓe yangade e walitagol kaɗo dina e da'wa on honno islamu on yarata yeeso. hare no mbawa ɗon kañum kadi hiɗe mari toɓɓere marde important nde andantede ma no himmiri nde tagore nden andata nden ɗon yewtere. hare ko ɗum ɗo woni ko eɓɓuɗen hande, mais kono ɗo yen weɓitude toɓɓere nde yewteten nden en jonne ɓeɗo ceernoɓe ɓandantede ma no hikkori ko jungo ñaamo ɓe présente ɓe hiwro jama on ɓawa ɗon kañum kadi mi hettita mi jonna ɓeɗo ceernoɓe kamɓe kañum kadi ɓe présente huno ɗen yewtere nden ko honɗum wonta yewtere nden. haray goto kala ino tora heɗitagol ko waɗi inchallahu jalla wala en nafitore moƴƴano ko waɗi sa addi karamukoɓe a addi maayo gon ko ƴogueteɗon haray sa ƴogale musidɗo haray kan waɗi. idan cheikh haray faltatafaddal maskura wa majura. alhamdulillahi hamda shakirin wa ashkuruhu shukra shakirin wa sallallahu wa sallama ala afdali man hamid wa a'zami man shakar muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullah. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawde yettuɗen allahu azza wa jal hewri on hiwrangol l'islam haray meɗen seni e nde nokkure ɗo notagol noddandu musidɓe ɓe anduɗa si tawi ɓe noddi a wawata gantinanade ɓe. haray noon ɗum ko e o chaine meɗen wi'eteɗo Jama TV noti e o émission wi'eteɗo Gandal e Faamu. haray noon min inde anden ko Alpha Omar, yettore anden ko Mane, awa hoɗirɗo Dalifort nokku ka wonirɗen ɗo. haray den wawi darade waɗon fewno ɗo inchallahu tabaraka wa taala. waleykum salam wa rahmatullah. aywatam haray en ande joni cheikh Mane ko ɓe neldori en kon yo musidɓe julɓe. aywanam haray cheikh onon kadi hata présente ɗon. alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa lilzalimin wa sallallahu wa sallam ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yawmiddin. amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala on mo tawata waɗa ɗo ko yettirte kon fof yetti hoore mum si yamire e yettumo tawdema yettugol mo ngol koye dewal jeeya. haray ɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala du'ano nelaɗo men Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe e ɓeygure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala mani iwtirɗo ɓawa maɓɓe no ñentina lawol maɓɓe ngol ha ñande jomirawo on roni leydi ndin e ko woni e mayde fof. hay ɗum yawti mi hiwrike on hiwrango islam, hiwrango ngo tawata ko wondugo e jaam, hiwrango julɓe ɓen ko adna ɗo ko gon kadi woni hiwrango maɓɓe gon kadi ka lahara ka aljanna. yo Allah waɗen hiwrodirayoɓe ton. hay si ɗum yawti musidɓe julɓe, min haɗa inde anden ko Abdoullahi Jibril Diallo, hikkoranɗen e nokku ka ɓeyata Tivaouane Peulh. haray ɓawo nde on tigui nooti nduɗo noddano ɓeɗo siɓɓe meɗen e oɗo nokku waɗaɗo barki. haray miɗo wawi darade waɗo taw inchallah. mi wiya on kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. cheikh Abdoullahi Jibril. idan noon musidɓe ko wonta toɓɓere meɗen nden hande fayda hande wona no wowirɗen noon woni koyen waɗu muhadara mo andantedema koyen accito ceernoɓe ɓen ɓe waajo. hande ko faala ɗen kon koyen ɓeydu seeɗa ɓayɗen inni émission on ko Gandal e Faamu. joni noon hande en faalita ƴettugol faamuji ɗin wawe darde ko honno etotoɗen ñawde nde nawnare nandantedema no heɓude hakkudeji meɗen. ko woni honɗum toɓɓere nden hande? ko woni toɓɓere nden hande woni cergal, ko woni heɓude kon feendo ɗo e tagore nden. ene ko honɗum woni waɗude sabu ɓeɗo no serta ñande wo ñande sertugol ngol no ɗuuɗi. ene no joni ko lorraji honɗum heɓata o ɓiɗɗo maɗum ɓe ɓiɓɓe ɓe andantedema accama ɓaawo nene on e baba on wawali muñodirde. ɓe acci ɓiɗɗo on ɗon ɓe darali on ɓiɗɗo ɓe muñodiri ɓe wondi
ɓe inna koye ɓe sertu ene o ɓiɗɗo heddiɗo ɗo ko honɗum e lorraji wonanta o boobo, ko honɗum wonanimo intérêt si tawi no nene makko e baba makko no wondi ɓay noon ɓe wonda ɓe serti awa hande kadi ko honɗum lorraji fawitoto artanta o boobo. Idan musidɓe ko ɗum woni toɓɓere nden. Joni noon ɗan andi en wiyay fulɓen inne goɗɗo ƴakkanta joñiƴe. Idan en jonne Cheikh Mané kamɓe kañum kadi ɓe yewta en seeɗa ko honɗum wonata sabuji ko adi kon tawa ko honɗum wonata sabuji cergal ngal ɓawonde anduɗen ɗum ɗon immorde e ceernoɓe ɓen ɗiɗon noon en arte kañum kadi etoɗen anden ko honɗum wonata sabu e ɓawonde anduɗen kan sabuji ɗi awa ko honɗum wonata lekki hara ɗum ɗon heɓali. Idan musidɓe julɓe anten on noon hande en udditemo law yer kala faalaɗo noddude no wawi noddude e 206 209 si anani ɗon hito haray ɗibbu 54 inchallah jalla wala min wawata ƴettude mubasharatan wawa tindudude e karmakoɓe ɓen. Idan Cheikh Mané aywana onon ko honno haynorɗon ko fewde ndiyan ɗo fewno ɗo tawa cergue ɗen no ɗuuɗi ko sabimbinta ɗum e yer no famirɗon onon. aywa jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum cheikhana Yero. haray Cheikh Mouhammad Yero afwan haray koko inete cergal si tawi en daari haray Allahu subhanahu wa ta'ala tagi ko innete kon baba meɗen Adam. Allahu subhanahu wa ta'ala okki mo ko innete kon ɓengu woni ko nene meɗen Hawwa. Gila Allahu subhanahu wa ta'ala fuɗɗori ni tagore nden ka himɓe ɓen Allahu azza wa jal o waɗi tigi tigi on jama on gila fowndo on tuma addi ha hande hino ɓeydo jeeya e sunnaji makko ɗi o waɗi e oɗo kawn woni e oɗo aduna woni himɓe ɓen ɓe jombindiray kono noon woɓɓe go kañum kadi sertay. Joni noon musidɓe julɓe tedduɓe si tawi en daari ko innete kon certigal ngal a taway ɗum ko hunde ndandanɗar ma ko ɓoyde moƴƴa avant ko innete kon l'islam on hino hewtude. Waɗi kadi tawi ko innete ko ngal ɗo cergal si tawi en jangiti telen ɓawo ton a tawa hingam marno ko innete kon façon ji ko heewi kono en wawata ruttitade e ko innete kon ɗiɗo programme uji fof. Si tawi en daari wano woɓɓe e maɓɓe tawi tigi tigi on ngal ɗo ko innete kon cergal ko gorko on tum mari droit accutugol kono sonnajo kañum ala ko innete kon droit tortagol hoore mum e hoore tampereji e hoore sonja ko andanɗa hoore ma e tooñe jane wonaynoɗe e hoore ɓe ɗo ko innete kon sonnaɓe e koteji ɗin fof noon si a jangi ko innete ko fi maɓɓe hiɗen andi ɗum ɗon ka defte. Joni noon Allahu subhanahu wa ta'ala waɗi woniri ɗon ha hewti ko innete kon Allahu subhanahu wa ta'ala di islam on kañum kadi hewti woni nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam jomba nela waliyadu billah haray madiratan si tawi ɗen wi'ude ko innete kon ha islam hewti aray hollali wondema annabaɓe feƴƴuɓe ɓen wona islam ɓe wonno kono ko fandi ɗen ɗo wondema ko risala nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe nelano tawi himɓe ɓe yeggitino ko heewi e ko innete kon honnon e ko innete kon dinaji mawɓe maɓɓe ɓen ɓawo dina ma annabi Ibrahima alayhi salam tawi aduna woni e hoore fawda jiɓol ɗum ɗo andanɗa hoore ma ko Allah tun hande on to ndu fewndi. Allahu subhanahu wa ta'ala ɓayi waɗi neli nelaɗo alayhi salatu wassalam ari régli probléme ji ɗin seeɗa seeɗa fayda kala ka memuɗa toɓɓe nder memuɗa tawi hari non ñawi Allahu subhanahu wa ta'ala ñawdiri ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam no jeeya ko Allahu subhanahu wa ta'ala ñawdiri ɗum woni no ko jeeya e piiji ɗi Allah ñawdiɗi woni ko innete fi ko innete ko ngal ɗo desal. Allahu subhanahu wa ta'ala jonni ko innete ko mo be haqqeji muɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala jonni gorko on haqqeji makko wa kadhalika o jonni sonnajo on ko innete kon e haqqeji makko no jeeya e haqqeji ko Allahu subhanahu wa ta'ala jonni ko innete kon gorko on woni ko innete kon si tawi o yehi ha tigi tigi on tawi oɗo sonnajo mo o wondi haray tigi tigi on o hitali ko innete ko wondugol e maɓɓe ngol hino adda nafa kanko gorko mo mari droit accutugol mo wa kadhalika sonnajo on kadi jonna si mi yehi ha tawi mi hi'ali ko innete kon yomi wondu e oɗo gorko miɗo wawi tortade hoore an kumbe e dawabitji muɗum e chartiji ko innete ko muɗum
kono ɗum ɗo ko allahu subhanahu wa taala waɗiri ɗum ɗo o waɗirali ɗum fi ko innete kon cuunugol himɓe ɓen e nden hunde ɗon ko si tawi yehi ha tawi taƴi tokkotako ko manon dalilaji ɗin no heewi alquran andini en khatawaji ka neɗɗo o rewata ha tawa cergal ala kanko allahu subhanahu wa taala o jonni en khatawaji heewɗi yewtide wajeɓe e son fami nde wonde si hewti tawi ma haɓe kono tigi tigi on ta on yani affaire celgal ngal fayda sa ndaari a tawa l'islamu on cuuna ko inete kon fimum nam joni noon si tawi en ari e ko inete kon ɗiɗo asbabuji waɗay ɗi ha ko inete kon ngal ɗo cergal waɗa si tawi en ndaari en taway zaman be e fewndo maɓɓe si tawi joni en rutitike en ndaari e ko inete kon ɗi zamanji men fewndo enen ka wonɗen ɗo en taway ko inete kon dawayiji ɗin no heewi woni noddayɗi ko inete kon fi cergal ɗo heewi joni noon no laabe moƴƴa wawen yewtude ko andanɗa hoore ma fayda ko piiji fewndorɗiɗi e meɗen par ce que sa ndaari ko inete kon ɓaawo no wawi wonde way goɗɗi goo hari no toon hara fewndo ɗo ɗi ala enen walla goɗɗi goo no fewndo ɗo tawa ko inete kon ɗi ala noon joni noon musidɓe julɓe tedduɓe haray miɗo hi'i wondema hino jeeya e ko andanɗa hoore ma koko waɗata ha cergal ngal heewa e ko inete kon hakkude ɓeɗo musidɓe woni yeggutugol on mo andanɗa hoore ma ko ɓe torondirnoɓe sabu makko woni allahu subhanahu wa taala si tawi ndaari ka suratu nisa cheikh mouhammad yero allahu subhanahu wa taala hino wowli ɗon hunde mawnude o andini en wondema ko sabu makko woni ko okkireɗa ko inete kon ɓengu wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ay alladhi tatasaaluna bihi allahu subhanahu wa taala ni hule allah on mo anduɗa komo torondirton sabu muɗum hiɗen andi si tawi a immike a yeehi e ko innete kon mawɓe ko innete kon sonnajo walla kala wawɓe wonde a ari a présentiɓe piiji ɗi allahu subhanahu wa taala okkuma ka hoore leydi ɗo kala ko wawi wonde ayniɓe okkelan oɗo jiwa mon sabu ɗin piiji ɗon est ce que on wawa fottude hay si tawi ɗa ɓuuri ɓe honnun tigi de okkelan ko innete kon ɓiɗɗo am o ɓiɗɗo mon on sabu gandalal ngal walla okkelan ɓiɗɗo mon on sabu jawdi andi walla okkelan ɓiɗɗo mon sabu a wawata addude ɗum goɗɗum ha wawon fottude sina honnu sabu allah min torike on oɗo yon okku men mo sabu allahu subhanahu wa taala joni noon o allahu mo andanɗare ma ko mo okkeɗa sabu ko innete ko muɗum mi daara e ɗarode rek koɗo sabu tum mi yewtata pe mi hokka cheikh abdoullahi jibril haray ko innete ko si tawi en daari oɗo sabu waɗɗo ha ko innete kon joni mo wonɗen torade sabu mum on ko woni hombo woni allahu subhanahu wa taala taguɗo en tagi mawɓe men ɓen tagi kala mati koni ka hoore leydi ɗo kanko allahu subhanahu wa taala mo torondirten sabu men mum on allah no woodi ko wallinani en woni taw go'o aray on fop moɗon hiɗon duwa jangude fi an andon komin woni hombo gomɗinollan ka ɓernde moɗon raɗo ɗon kala ko andanɗa hoore mako ko yowodiri e shirku e ko nandi e muɗum komi handa e mum min allahu subhanahu wa taala shahiro gomɗingol allahu subhanahu wa taala tigi tigi gomɗinal laɓɓinamo tigi tigi laɓɓingol ɗum ko laawol fiyo kala hunde nde andanɗa hoore ma nde marɗa probléme e muɗum ka hoore leydi ɗo yo regil ɗum ko honno ko laawol ko inete ko janol allahu subhanahu wa taala ni alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ɓernde nden fiyo nde wawu deƴƴude allah andini noy ko on waɗi ha o tagani en sonnaɓe ɓen ko kanko allah subhanahu wa taala ko ini honnu ko yo waɗan on ko inete kon deƴƴede ko inete kon deƴƴere ɓerɗe e maɓɓe ka joni noon deƴƴere ma ɓernde nde wawi wonde wo si tawi a jaɓi taw ɓattade jomi ma allahu subhanahu wa taala wona ɗowaniɗomo kanko allahu azza wa jal si o innima muñoɗa nde tawno noon dewgal ngal hino landi ɗum ɗo nde wondema pi sonko woyi waɗa nde wondema yeddodiral waɗa nde wondema lurraylol waɗa sa ruttitike ɗen ayeje ɗe allahu subhanahu wa taala innatama inna allaha maa sabirin muño ruttitoɗa e ɗen ayeje ɗe allahu subhanahu wa taala wonma inde falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira allahu lakum allahu akbar ene idan sa anditi ɗen ayeje a waddi e koynite kon ɓengu ma a ruttitike alquran a jangi ɗe ayeje ɗo
tawi ko Allah subhanahu wa ta'ala hino okkuma basira kala mati ko andanɗa hoore ma hiɗa marno e mone ɗum ɗo waloto fiyonnu sabu wondema ko Allah mo torinoɗa sabu muŋo innuma o ɗo si tawi o toñima muño haray cheikh mouhammad yero miɗo hattawa ɗon e fewno ɗo biidillah taala nam inchallah haɗay noon ɓe sitani en toɓɓere nandantedema nde duwa wattanede yila ɓe inni allahu inni wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham bimana koyen huulu allahu tabaraka wa taala on mo wonɗen e toɗodirɗe saabu koko inɗon kon ɗo kun joni a yahata inna okkorela mbuuɗi o honno kan okkorelan ɓiɗɗo mon on mi jombamo sabulan addori otowal okkorelan ɓiɗɗo mon on mi resamo sabulan darni galle fo ko wiyata okkelan o jiwmo mi resiramo sabi allah on joni noon so tawi allahu tabaraka wa taala cheikh abdallah so tawi allah on waɗi joni newni ɗum ɗo newike ha a hendike o sonnajo an a ƴetti o sonnajo yersayi woy seeɗa a wattanali yila a anditali ko honno okkiraɗa o heɓe ɗon jiidi ara noon ha seeɗa wiyon on serti ɗum no hayno kani ka i wallahi idan onon cheikh abdallah ko hon ɗum onon ken kadi wawa ɗon haynade ko andantedema ko e sabuji ko wonta sabu ngal cergal feendo ɗo e ko adi kadi feendo ɗo fof alhamdulillah haray ko noon cheikh mouhammad yero en jarni cheikh alpha oumar moƴƴa sabu ɓe sappaniki en hoore on tigi tigi nam yejjutugol tabaraka wa taala on ɗon ko ɗo woni damal ngal tigi tigi nde tawno noon enen ko ummatu iqra wiyette ɗen mofte ɗe tawata patron meɗen on wiyama yo janggu allahu akbar enen ala budda naten ɗon nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe wiyama iqra enen kadi ko ɗon jokketen ko woni ummatu iqra no jeeya noon e ko tawata miɗo yii min e hakkille andege ko tawata karmakoɓe hino wallini go sabuji ɗin angal taw janggugol ka ɗo diina si tawi ɓe ɗiɗo ɓe jangga hawtodirama mo be ko feere mum yarata haray hay goto miijitatako ko honɗum wonani ɗum ɓaawo e sengo joomum mum ko honɗum landi e muɗum e sengo nelaɗo on sallah sallam ko honɗum hani e mabɓe ɗum ɗon ndol ɗon ko faljere mawde wonande yejjutugol mabɓe nde ɗo deftere ka ɗo dina ka ɓe addira saabu noon wota e yejjutu malal mawgal ngal jomirawo on décrète no law fewnode bemmen adama iwata ton ko wino fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabia hudaya fala khawfun alayhi wala hum yahzanun joni noon jaka fi yo neɗɗo heɓu taw peewal ngal ma o ɗaɓɓita on lettere mo jomirawo iwtiri addi ɓaawo bemmen adama tippinama artiga kañum e yumma men hawwa kono allah subahana taala wi mi harminanali on fayin aljanna o kono noon ko charte si tawi wonima allah iwroyi ka an ga nelal ngal tawoyi on ton ko yowodire peewal ngal ƴettuɗo e moon peewal ngal wo haray on ɗon aljanna o ngo faɗatama joni noon no jeeya heɓugol ngal peewal janggugol dina ka si ɓe ɗiɗo ɓe janggi haray mo be no woodi ka wiya ha andi allah haaɗi ɗum ɗo kono so tawi koɓe jangga tun hawtodira ɗum ko muskila wandanɗa hoore ma wona e sombo ha gaño mabɓe o wiyeteɗo cheytan o lombo wona saabu ngal dewgal ngal iwa haray ɗum ɗon no jeeya e ko mi faami e muɗum yejjutugol mabɓe janggugol dina ka ɗum ɗon si heɓike tun haray sopatema jano on heɓike haray on say ko ɗaɓɓugol no ɓe mahira woni saabu noon kaɗo dina meɗen koko cheikh alpha omar wi ɗo kon joni dina men kan no mofti fof so tawi tun neɗɗo on ko jomirawo wi kon hiɗa faala fewde e hino lawol ngol ɗo siko ɓoylade kadi hino lawol ngol joni noon kanko jalla o ala o waɗata hande hay e goto tawata o wiyata joni wona o lahdari o wiiren ni wata neɗɗo o wi ko tuma mi feewi tuma allah fewni moosi mi feewa so tawi on tigui wowli no haraji kon karma koye sakkitono min alamati chaqa aɗa hoɓɓen ko wino ko si allah yiɗuno o fewnayno men joni noon si on ɗon ka neɗɗo kadi o ari hawga henni ko yimɓe ɗiɗo hawtodirama ko sabbu allah ko hay ka kummugol dewgal ko wiyete komin resiniri on payko ngamen sonnajo on e suka mon gorko on sabbu allah e tenge hunde kadi e sunnanela joni noon ɗum ɗon se jama on seedike ɗum ka nder juulirde kono ɓe hawtodirama tawi hay goto anda on allah wowlaɗo ka juulirde toon o yi noon ɗon ko ɗon no ɓuuri hulɓinade haray ko ɗum waɗi min ɓe jeeya komi faami ɗon ɗum ɗon tun woni sabu ko tawata hoore on ko woni liɓude dewgal saabu o yaray tun o inna min
ko mi acci ka mawɓe an koko ɗum mi jogoto min ko a taw komi fewuɗo andi goɗɗum si ari kama joni noon oya wiya min kadi ni a taw tigi tigi min ko min waɗi feere hunde kaari adduma joni noon tawi wona saabu feere on okkira comme no Cheikh Alpha Oumar yewtir ɗon haray musidɓe julɓe ɗum ɗon ko hunde mawde nde tawata ko woni so mboƴe komi faami kon ka sengo yirbingol dewgal hayso ngal iwal fes wabillahi tawfiq mi daro waɗo tan inchallah ala Cheikh Mouhammad haray ɓeɗo ceernoɓe kañum kadi ɓe maki wo no e sabuji ko addata saabu ha cergal kamɓe kadi wondanedemo heewugol neɗɗo on bakkat ta andi allahu inni faman yamal mithqala dharratin charran ko yarahu ani sa golli ko fotta o abbede dharra e ko boni allahu tabaraka wa taala hollete ɗum ɓe innay aljazau min jinsi l amal kama tudinu tudanu yani kono gollirɗa o ko ɗum woni ko yoɓeteɗa idan noon si tawi o bani adam o neminama wa sonnajo tawi kanko o anda sonnajo mo mari on ko nema to andi allahu inni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ko honno wolirta nema on ko jarnugol mo ko ɗum si Allah on kambane ɓe ma ɗum wowli fi ɓe suratul Ibrahim alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qawmahum daral bawar Allah ini ko jahannama yaslawnaha e yiɓe ɗo Allahu tabaraka wa taala nemi ɓe nema ha ɓe heɓi nema on kono ɓe yeddi nema on ɓe jaɓali mo gollitirde idan noon sonnajo ko nema mais hay joni Cheikh Mane men accitali on kañum kadi ko honɗum kañum kadi hayni ɗon kañum kadi waddude ɗo Cheikh Abdallah yewti toɓɓere himmude onon kadi on yewti toɓɓere himmude ko sawde ɗum ɗo jama on duwa andude kon ɗum wonta saabu ngal cergal hara en etoto gonga ɓeɗo ceernoɓe winduɓe ɗum ɗo deftere nde ɓe maki wo en janggego fi cergal wo kono wona fi yiɗugol en yo serte wo kono wona kadi angal wiwugol wata serte ɗum no ronkata mais sen wawi heɓude feere haɗa sertaka ko ɗum no falɗen Cheikh ka wona gonga idan onon hay joni kadi ko feere honde kadi hay ɗon Cheikh Mane jazakumullahu khairan Cheikh Mouhammad yerowa Cheikh Djibril haray machallah comme ɓawde yewtuɗen koynete ko nene on haray hande kadi fof ko ɗon fawi woni yeggotugol Allahu subhanahu wa taala kon watta ha Allah yeggite ko angal jangugo neɗɗo on si o jangali ala no andira Allahu subhanahu wa taala neɗɗo si andali Allahu azza wa jal o watta bakkatu wallahi waɗa e bakkatu idan sen daari ko tasalsul joni noon musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e ko andanɗa hoore ma ko waɗata ha ngarɗo cergal heewa woni faljugol ka suɓagol mo jombata o suɓodirayɓe ɓen ɓe falja ka suɓodirgol woni noon ko kamɓe ɗiɗo noon suɓodiri falji ma ɗum ko mawɓe maɓɓe ɓen suɓaniɓe falji si tawi en daari no woodi woɓɓe goo ɓe anndanɗa hoore ma wonno fewndo ɗo hara wonno mannike seeɗa ɓay wonno photo woyi no woodi walla sifa ɗin piiji mais ko yetete kon no wawi sen darti ɓawa ɗo seeɗa wonno hara goɗɗo no wawa mawɓe makko ɓeyna tigi tigi on aɗa men addanima dow ɓengu hara tigi tigi on o meeɗamo ko innete kon hi'ugol o anda est ce que o yano welamo walla welatamo ɓe meeɗa hiidugol eɗa andi l'islam on hino raɗi nde hunde ɗon no andima wondema si tawi a yeeha falama ko innete ko heɓugo ɓengu il faut que yaha ndaara on mo falɗa ɗo ndara si tawi woodi ko hiwɗa e makko ko weluma wa kadhalika kanko kadi suddiɗo mo mari droit ko innete ko gonnu suɓagol mo annanɗa hoore ma gomo faala yaadude on sabu naati noon hiɗen andi dewgal si tawi kono faalira ɗen noon walla no maksad islam o waɗiri noon ko innete ko dewgal ko shay'un mo abbat ko hunde nde anndanɗa hoore ma ko fuɗɗotonde ɗo aduna nde lannitore honto kandel aljanna Allahu subhanahu wa ta'ala si tawi yaari no duwa yaarirde noon si tawi yaari no duwa yaarirde noon mo be waɗi ko yamira kon wallahi kaka aljanna Allahu subhanahu wa ta'ala ɓe sakkitoroyta yo Allahu subhanahu wa ta'ala arsuke ɗum ɗon enen e ɓe ngureji men ɗin Allah arsika ɗum koynete ko ɓiɓɓe julɓe ɓe fof itan cheikh yero si tawi faljama ka suɓodirgol haray probléme on hino heɓoyo moƴƴa jonno si tawi en daari nelaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o tegani en ko innete kon dabit suɓagol ngol kamɓe nelaɗo ɓe andini en piiji waɗayɗi ha sonnaɓe hino jombe yani himɓe ɓen ko faalete jombirde ko mo be hino mari choix kono kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe andini en choix mo duwa ɗen wadde on fi en wawu daɗude
si tawi noon allahu subahana taala waɗi ɗiya fof hawrodiri e on ɗon haray alhamdulillah. Kono si tawi ɗiya fof walla gotum manki yo tawtun on ɗon no ton walla si ɗiɗa foppo ala oɗa no woodi nelaɗo ni suɓo ɗon sa suɓike ɗon machallah. cheikh yeɗo nelaɗo alayhi salatu wasalam inne sonnajo no jombire sabu piiji jelu sabu piiji nayyi ɓeyinni ko ati kon eɗin piiji ko honɗum ko hinete ko ngari maɓɓe walla konten ɗi hay si tawi waɗaɗi tartiban ɓeyni on nu ko hinete ko on nu jawdi makkon woɓɓe no dara a kaari de e oɗo de no mari ko hinete kon jawdi ono simi jombimo ɗon haray ɗe balle ɗo mi watta yargol ataya keso on no ataya welɗo walla mi yalti tampere te o yeggita noon allah subahana taala no walla kad halaqna al insana fika badde ma o tampa hay si tawi ko wonayno ɗo hino waalo ñande o ñande ko ma o tampa idan o yeggita ko hinete kon nden hunde ɗon o jogito wondema ɓay oɗo no mari jawdi idan mi jombumo walla a oɗo ko ɓiɓɓe marɓe jawdi awa yomi jombumo ɗum no fof naatay ɗon saabu ko hinete kon jawdi makko ndi walla a ɓeyni asko ko hinete kon asko makko ngo neɗɗo on ɓeyna a oɗo ko ɓiɗɗo kaari en idan wonno miɗo wawi mo jombude ko on noon andi asko makko ngon ko saabu honɗum hiɗirɗa enen ko ɓay ko himayɓe ɓeɗo ko fami himayɓe hiɗirɗamo jombuɗamo walla ko saabu honɗum ala kulli haal ko an andi asko makko waɗugo ha hiɗuɗɗa ngon falɗa ko hinete kon jombugol mo woɓɓe tigi tigi on faale jombirde ko innete kon on tigi on saabu honɗum saabu ko hinde ko ngari makko kin ɓe daari ɓe tawi machallah oɗo hino de hino mari ko innete ko ngari kin alhamdulillah awa tigi tigi on ɓe suɓo nden hunde ɗon nelaɗo ni kono woɓɓe goo noon kañum kadi ndaray ko hinte kon dina makko kan nelaɗo ni noon min simi suɓanto on ƴette o mo ka dina si tawi ɗiɗa fof ari ɗon fadfar bidati din taribati yadak wallahi eto ha heɓa mo joma dina on ko on no heɓorta il faut que o ne'e e needi ko inete kon dina gila fuɗɗi ko inete kon ka mawɓe makko ɓen si kaɓe heɓuno ko inete kon oɗo sonnajo kaɓe heɓuno oɗo ɓiɗɗo ɓe andi way ko ɓiɗɗo suddiɗo ɓe okka hiɓe andi awa projet makko ko jomboyede ko num ɓe woni wadde ko gila ka woni ɗon pay kumɓe fuɗɗo mo ne'irde needi ko inte kon l'islam ha o janɗa si o janɗi tawi mo ne'ira needi l'islam kanko so suɓoyto ko inte kon wayɗowa makko wan kono kadi noon si goɗɗo o kadi ari suɓagol mo yoɓe suɓo kadi mo andandar ma ko ne'aɗo mo andandar ma ko wayɗo maɓɓe nelaɗo hen ida atakum man tardawna dinahu wa hulqahu fazawiju idan na kote ko inete kon sonnajo on tu nelaɗo janni en ka suɓagol nelaɗo janni en ka suɓagol ka sonnajo on suɓo mo dina nelaɗo sagata ɓen kañum kadi arayi minen kadi minen marɓe ɓiɓɓe juɓɓe men okka ɓe nelaɗo minen kadi ko honnu woni komin suɓantoɓe ɗo nelaɗo ni si tawi on jikku makko ngon e dina makko kan eyi nelaɗo ni ka debbo fadfar bidati ka gorko ɓeyni ida atakum man tardawna dinahu wa hulqahu fazawwijuhu idan il faut que honnu il faut que suɓodirgol ngol tawa ka suɓodiragol fal jaalimo be suɓɓo mo annanɗa hoore ma ko fotay ɗo e muɗum woni kamɓe bokki ideji ɗi annanɗa hoore ma ko inete ko yaajude mi arda e ko inete ko programme goɗɗo ko wondema si tawi en daari noon joni ka suɓagol ɗo allahu subahana taala ko inni ko suɓɓe ko inete ko marɗo dina jombonmo wano kadi kadhalika gorko on mo hooli ɗon dina mum jommo par ce que fiyon ɗum tan yegguto enen en arali ɗo tun yewtugol fi dewgal en tant que neɗɗo e neɗɗo yo wurudu tun wona dewgal yaha mais enen ko nu arɗen ɗo e dewgal ko dewgal hongal dewgal wonaygol e hoore iman billah dewgal julɓe ɓe annanɗa hoore ma ko ɓen nelaɗo mantoroyta eɗen andi nelaɗo alayhi salatu wassalam no yini mimi mantora e julɓe ɓen ñande yawmal qiyama mi mantoroyeɓe kono ese nelaɗo alayhi salatu wassalam ko bandiji ɗi mantoroyta ese nelaɗo ko yayɓe ka hiide ɓe mantoroyta est ce que ala e nder julɓe ɓen innaɓe ko julɓe ɓe rewoyayɓe toon hino woodi ka idan nelaɗo la chaque mantoroyta ɓen ko on ɓe nelaɗo mantoroyta nelaɗo ko mantoroyta ko ɓen ɓe anndanɗa hoore ma ko ne'aɓe e dina l'islam tawi ko dina l'islam himmiri ɓe hiɓe janna dina l'islam ɓe andina fi dina l'islam idan si tawi en daari noon ɗon allahu subhanahu wa taala awa nelaɗo alayhi salatu wassalam ko andini en ko dina kamɓe suuɓi ɓe darali ɗon ko innete kon honnum ko innete kon hande kadi leñol walla leñol ya ayuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum idan ko ɗo woni ko dara ka dina
jonno si tawi en daari ko inete kon koteji meɗen ɗin ko inete kon ga fayda nokkeli go kan no jeeya ko andanɗa ma waɗay ha dewle ɗen hino bona woni si tawi yimɓe ɓe andanɗa hoore ma ko woɗɗodirɓe seeɗa ata e saɓe fof maɓɓe ko ɓe fulɓe fuuta walla ata ɓe fof maɓɓe ko guine ɓe hoɗi oɗo ko ɗum oɗo kono kono joni si tawi hande kadi oya immike yeehi ka ɓeya ɓeyna tigui tigui on oɗo na ka leñol amen woni ko jeeya tigui tigui on ko ɓiɗɗo kaari men faala ɓiɗɗo bappa walla ɓiɗɗo ko hunde kaari sifa ɗin piiji par ce que ɓe faalaka o yalta ko inte gon ka nder famille joni noon nde ɗo hunde la chaque si tawi nde yaha nde wonde hunde nde yaha ha allahu subahana taala waɗa wonnoɓe sattinde ɓe nde tawno allahu subahana taala kañum hoddiray tum konko andanɗar ma ko faala hoddirde woni si tawi yeehi ha ɓenɓe andanɗa hoore ma ko wonnoɓe sattinde allah tappi ɓerɗe maɓɓe ɗen tawi ma laato saabu naati noon nelaɗo alayhi salatu wassalam andininoy wondema neɗɗo ala ko wawma haɗude ɗo ko andanɗar ma allah no hoddiran ma ɗum ronka ɗum heɓude wono woniri noon o watama okkude ko allah hoddirali ya heɓu ronka on no heɓa ɗum idan si tawi allah tappi ɓerɗe ɓen ɗon ɓe yeehi ha allah waɗi programme on laatike woɓɓe e maɓɓe kañum kadi serata hino jokka ko inete kon oɗo ko inete kon suddiɗo ko on no wonirɗa toon woni hay si tawi ko piiwum kon andanɗare ma fayda sa nde wonde ɓe exige mo piiji fiyo modi makko waɗa moɗi ta kamɓe ɓe aladi ka maɓɓe itan si tawi kanko o heɓali ko inete kon hakkille e nden hunde ɗon hande kadi ɗum ɗo o yaha ha adda ko inete kon probléme gorko on o yaha ha o jogito o famille momi jombani ɗo dara ɓe jeynalan e maɓɓe te sago maale kala ka andanɗa hoore ma ka yawɗa ha jombuɗa hande kadi koya wonu ɓiɓɓe nden on ɓen ɗon o wonon ɗon hajuji maɓɓe ɗin ko onon programme ji ɗin fof kala ko watta fof a humpitete kono tigui tigui on tawa hiɗa isola ɗa woni neɗɗo mananɗar ma ko feerejo bal ko tuma ɓe hii probléme mu wo ɓe ara ɓe cukko ko inete kon suddijo on ɓe cukko ɗin ɗon piiji kadi no wawi yawde ha si tawi suddiɗon allah subahana taala wallitakimo o ara kadi o ko inete kon honnu o ara ɗum waɗa ha heɓa probléme hakkude makko e koynte ko modi makko idan ɗe wawi darade waɗon haala kan gasde nde tawno ko tabadul inchallah tabaraka taala ellala inchallah ellala haare o wendama bos eyi kan wayla tum ɓe memani en ɗo toɓɓe ɗandantede mo no mari important hano woni koyen eto suɓoɗen mo jombeten on sonnajo on kadi o suuɓo jombowo mo ko waɗi o mo wonɗa e residirde ɗo dewgal ngal ko ha pooma woni goto kala e moɗon no anniyi ko serdata on ko aduna ko mayde ɓawa ɗon continue gurdam moɗon ko lakara idan noon ko honno ɗum latorta en fuɗɗoto ko ƴamugol ayni ten rewen lawol ngol andantedema ɓe yewti en ɗo idan hay joni antena no uddita yer kala faala ɓe natude 206 209 après on jogui nani ɗon hito ɗibba 54 haɗa hay joni hiɗen e artude e cheikh abdallah haɗay onon kadi ko honɗum ay hayni ɗon ko andantedema no saabi mbin haɗa na ɗiɗo fi jergal ngal kañum kadi lan andi sen iwi ɗo joni ɓay tan on no yawde seeɗa yewten noon fi o ɓiɗɗo ma andantedema accama e ngal dewgal tawi joni wona nene makko woni moye newde ko woɓɓe woni moye newde o ko honɗum e lorraji kadi o heɓata saabu angal muñodirgol nene on e babam nam cheikh Mouhammad haray ko noon tigui eɗen andi ngal ɗo cergal ko ngal jomirawo o yamiri si tawi yeehi ha hewti nokkugo nde tawno noon hawtodira ɓen kamɓe ɗiɗo ko kamɓe hawtodira cergal ngal ari kadi yonti joni yo lombo hakkude maɓɓe e dow hoddirode Allah ne ɓayri hiɗen andi ɗon ko e sengo julɓe ɓen ko golle iman won ɗon ɓe serti ko on ɗum waɗi ko Allah hoddiri hara ɓe jonditi ko golle iman ha golle tereyanko yagal sakko on tigui jommum anda ɗon kono no jeeya e ko yiwmi ko wonata sababu ɗeɗo cerle ha hewtiri ni o zaman mum fewnuɗen ɗo hande no ɗuuɗi ko woni wippade jama o e sengo ɓeɗo ayɓe meɗen diina ɓe ari ɓe pooɗi joni jama o hamo be joni fayda ko kañum oliye hari law hiɗen andi wa ɓawo ɗo seeɗa mawɓe me en hara hiɓe andi ko leñol hongol mana hiɓe andi ko ɓayri ka suɓagol nelaɗo yaaɓi wi no suɓore ɗiɗo piiji nayyi kono hiɓe andi ko hombo woni mo tawata oɗo famille mum ko joɗotoɗo e dewga joni noon enen ɗum ala joni ɗo ni daara se daari ko woni wippade jama on ko en taway koyoɓe yiidu ka koye ɗo wowli koye juuɗe yanko yagal wona ɗo wowlida ɗon ha wowtodira ha watta yaltude de si o ya noon ara yamiɗo faala ɓiɗɗo moɗon o pellet
joni noon si yeehi ha bone waɗɗoyi to mana ɓe mettodiroyi ko ton gata ɓe wowodirde ko ɓe yahude kaɓe woni yontere jontere ɗi o hande kadi mo be wonale honno koɗo e oya hande kadi mo be fuɗɗoto yidde a jaka ko ni waɗa jaka ko ni waɗa joni noon sonnajo on kaw iwi toon si tawi hina fo tawi na Allah wallu kaw iwri toon wooda iwtude ɓawe no ɓeeɗo Cheikh Alpha Oumar wiiri ɗo ni taɓen ɗon ko woni hadafu muɗum on ko ɓayti o yeehi ka o gorko ɗa hawnaki hara kamɓe sa ɓe yiɗano o jomba walla hara komo maɓɓe ɓe yiɗno suka on jomba ɓe jokka on ɗon debbo fi yo yi'u metta koyeji e gorko on ha o wonat o aña gorko on o iwa ka wonno hanki ɗo ha suka o wiya ene kana jaka yiɗano laga ɗayna law woni o andi jaka haray wodi ko iwtiri ɓawo makko toon kanko suddiɗo e sengo gorko mo winoɓe ɗum no wonat saabu ha sonnaji on gorko on si yoni hiɗen andi gorko si yeehi ha tigui tigui ɓernde metti nde no yawa yiltoyade wiya wonta e place ka wonɗa ɗo yawata ka gorko on hésité makko nde wotere o hande kadi ko ellaji ɗi gon sa o yiyata ɗum ɗon kadi ko bone joni noon suddiɗo on si woni heɓike ka iwre toon jokkitoɓe mo hara na jooɗo muññoɗa yiɗu modi ma no yiɗinoɗamo law noon haray ngal bonay wallah haray ngal bonay ɗimmu ɗum e komi yii nder toon kon e sengo ngal ɗo dewgal ko woni wadde ha certegel en no ɗuuɗi ɓawo nde jantiɗen janngugol maɓɓe ngol ɓawo nde faamuɗen sonnaji on hande ayɓe dina ɓe no heewi ko woni jokkude ɓe kon e muɗum haray no jeeya e sabuji ko min mi faami sonnaji on si tawi woni o ari ha o hewti wonti ko oɗo okka o heɓali tamaw no tañƴinorno noon so hutike gorko on tun o jokkay piiji goɗɗi goɗɗi gorko on fi yo yiw tun añamo wayi ɗen andi hande no woodi woɓɓe ko tawata yo Allah subahana taala on e reenuɓe taway hiɓe hikkori e cenɗe ɗen ɗiɗi fanni ma gorko on hiɓe yaadi no woni ɗon tawi ni heeɓi tu ko metti mo seeɗa hande kadi ko ɗaɓɓitata ko woɓɓe goo kadi wawɓe no moodi makko wayi fii ha kanko programme uji makko ɗi wata manko ɗum ɗon no wona sombo dewgal ngal heela saabu ko gorko on humpiti ɗum wo haray o billahi tawfiq haray si tawi ɗum ɗo heeɓike haray no hawni seeɗa e sengo dewgal ngal ɗen andi noon suddiɓen jomirawo no yewten e zamanu meɗen o ko muñal ngal no nder toon yoɓe fof ɓe muññodir ɗum ko haqqeji maɓɓe kamɓe ɗiɗo ɗiɓe waɗi musharaka mo be ma muñño kono sen daari law e annabaɓe lawɓe e wiyay jombinirɓe ɓen ɗiɗo ɓe ɓuura moƴƴude annabaɓe jaka gorko on fi o wiyama yo muñño yo famine o ɓuura moƴƴude annabi nuhu alayhi salam o ɓuura moƴƴude annabi lutu alayhi salam ɓen ɗon sonna maɓɓe jomirawo yewten fi maɓɓe noɓe wonirno noon e sengo janfagol modi maɓɓe kono nelaɗo sallah sallam yeetike gasi gorko woni tun o andi oɗo kadi sonna makko no waɗa ni ɗiɗo ko tawata wona ko yaade islam ko o ñinni ɗum nder ton haray kadi o woni dayus onno kadi o yata aljanna haray ko honno wata hawtodirde ɗiɗi o wawa ɗi ñawdande hoore makko koso janggi tun koso janggi rek sonnaɓen noon nde tawno hiɗen andi fayda ko ɓurata joƴƴinde sonnajo ka dewgal makko ko jiiɗo makko si ɓe wuuri si ɓe wuura famille on hara ko hiɓɓiɓe jiiɗo maɓɓe kon ka suddiɓe saabu eɗen andi baaba si woni ha wiyama dewgal humama ɓe okki haray ɗon kamɓe ɓe anda ko woni ko suuɗi nder ton ko kono suddiɓe ɗaɗiɓe ɓen ɗon ɓe suuɗitirta e fof joni noon si nene makko moƴƴi tun e dewgal ngal moƴƴi kono si nene makko moƴƴani ngal moƴƴata haray noon jama yaafoto konnguɗi ɗin si tawi ɗi ari mettugol seeɗa kono ko fii tun ko woni sababu ha dewɗe no helde kon no jeeya e muɗum ɗum saabu si ɓeewi min jaka mi andirano ni hande kadi ɓe wasiyatako mo ko moƴƴi fii yo jooɗo ka moodi makko haray ko ɗum waɗi yo Allah subahana taala o renan e jama on tabintinna ɓe ka jomirawo yiɗi wela ɗon o arsika en wonaɓe sertede ɓe andita ko moodi mum ko ɗo woni aljanna muɗum o saabu e se yii nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe wallini haqqeji ɗin ɓe wii sonnajo ɗiɗo piiji nayyi so timminiɗe hara o yaha e aljanna ko hollugol hande kadi hay ka famille makko toon nelaɗo natorali ɓe ko ɓe wi ko si sonnajo on juuli o hoori o ɗoftike moodi makko o reeni hoore makko o yaha e aljanna ko nelaɗo maki ɗum joni noon so tawi woni o andi o heeɓi o valeur o ngal pellital ɗon o jaɓingal o gomɗinigal ɗon haray
o watta ko modi makko mettata mo sabu aljanna ko ɗo woni kono noon so tawi woni ɗum famaka haray ɗe gandi faljere nden nde ɓurta yajude yeeso yo Allah subahana taala o reeno e maɓɓe. Aywa nam hara hay joni Cheikh Abdallah nam lan hayniti ɗo kañ kadi komi faalalanitade seeɗa nam woni joni enen si tawi gorko on serti dewgal o sertidi e debbo goto sertidi e debbo ɗimmo sertidi e debbo tammo hatta so yeyiti hande janggo mo faalaɓe heɓay tawo tampa joni noon sonnajo on kanko si o heeɓi dewgal aranal fi yo heɓitu ɗimmal o tampay taw ko fi honnu ɗum ɗon noon est ce que no hanniri noon ɗum ɗon nam enen ɗo ko debbo on tum pineten gorko on kam pinetake a yeehi o gorko no jombi serti e ɗiɗo serti e hombo kadi tawa oɗo ko fande o heeɓi sertaɓe ɗuuɗuɓe kono janggo so falama sonnajo heɓa oɗo debbo ko gorko goto o serti yo heɓitu dewgal ɗimmal sattanamo fi honno ɗum ɗon. aywa alhamdulillah Cheikh Mouhammad haray no ɗon yo Allah subahana taala o reenu jama on fof kono no jeeya e komi faami e muɗum sonnajo ko atti kon taw sonnajo on e duhiɗo mo atta okkidirede on hana kamɓe ɗiɗo si ari certigal ɓe serti ka goto kala e maɓɓe yahade waɗa oya ko olof wiyata kon nettali mana haaloygol ko oɗa wondi kon fi wataw heɓu moodi ɗum no hulɓini joni noon sonnajo si tawi woni o sertama ɗo gorko on kañum yeehi jomboyi sonnajo on noka muɗum noka mawɓe mum ka okkitata no sabbi gorko goɗɗo go o yawali heɓutude ko gotel e piiji ɗiɗi e komi faami kon imma tawa fof no anduno o sonnajo billaw o moƴƴa mana o kelɗa minen ko siifa ɗum nanta haray woɓɓe minen meɗen andunogo o tongata ko ton saabu haray ko famille ana okkitire ɓen no andi hoɗi daɓɓen no andi joni noon si o yeehi temmere nden ka o yeehi toon ɓe laaɓanali modi makko aday o ko ni way ko ni ñawdirta haray so artoyi o mettay o yawata heɓude goɗɗo saabu jikku makko ngun no anda ko ɗon o neyi imma sina ɗum walla okka ɗon si woni ha ɓe serti o jombi kawa yaari wota e mo aybinamo ɗum ara ko ñamgol tew makko noon ɗum ɗo kadi ara ko subhanallah ɗum ɗo wona ko waɗete e ber komi faami kon taw komi anditi ɗo ko ɗiɗi ko hulɓiniɗi amma noon si tawi on sonnajo ɗon haɗa sonnajo on kanko o ala ella mais joni sonnajo on ala ella joni hodduɓe e makko no andi ɗo ala ella mais fi kala heeɓi dewgal gotal sertangal o yawata heɓuɗuɗe aywa nam Cheikh Yero eɗen andi sonnajo comme no andirɗen noon wondema allahu subhanahu wa taala ko waɗi teddungal makko ngal koynete kon kaka modi makko ko ɗon woni ko heɓata koynete kon teddungal ngal fof hay ka famille makko si o woni ɗon ha o heeɓi duuɓi goo ko ɓeynatamo a sonti si tawi o meeɗano heɓude koynete kon resede wa kadhalika si tawi o yeehi o resama tigi tigi on o serti e on ɗon haray kañum kadi o ɓurti ko innete kon honnu ɓurti ko innete kon ñakkinde no woodi ɓe anndanɗa hoorema par exemple wano worɓe ko heewi ɓe hiɗa kamɓe jombugol ko innete kon sertaɗo sago maɓɓe si ɓe yimmoto no ɗo joni ɓe yaha ɓe innete kon ɓe jomboya sabu maɓɓe haray ko mo anndanɗa hoorema o sertaka woni ko ɓe yahata ɓe jomboya surtout par exemple si tawi ko neɗɗo mananama ko célibataire jo o meeɗa ko innete kon jombude hande hay so hi'i sonnajo mo anndanɗa hoorema ko mo jombaka few o ini mo faalamo jombude ko famille makko inata anda ko sertaɗo kamɓe tigi hoore makko si o moytaki ɓe innamo tigi tigi on ɗum ɗo wawata wonde minen min yaada e mum laatoyke wo fayda sifa ɗen dewle hara ko innete kon honnu hara ko innete kon ko force a moƴƴa woni kanko gorko on o fiɓo walla ko nande mum kono sifa ɗum ɗon ko ɓuuri hewde kon a yiyata hino yaha ha laato tawa ko gorko mo meeɗa jombude few tigi tigi on o wawa jombude ko ente kon suddiɗo par ce que noon ko suddiɗo no way noon gorko allahu subhanahu wa taala hino tagi e makko ko innete kon fi onnotelan ko innete kon hirugol ko innete kon hirugol alghira woni ko innete kon hirugol worɓe goo ɓe hiɗa ko innete kon o suddijo mo anndanɗa hoorema allahu subhanahu wa taala hino waɗi ko kamɓe makko woni ko hawtidata ko innete kon gurdan hara gorko goɗɗo goo hino andunomo wano wiiruɗo ɗon noon
ko inete kon ɓeeɗo worɓe ɓe anndanɗa hoore ma kañum kadi par ce que sabu naati temo on naafi ko inete kon ka suddiɓe tun woni ɗi temo on hinomo e côté ji ɗin ɗiɗi ko rewɓe jelo woni ko woni ɗo tawa allahu subahana taala no waɗi siko muññagol tun hiɓe wawi muñade siko hulugol allah tun ɓe wawi hulugol allah ɓe ala ella jama on hiya naali ɓe ko inete kon ella e ko feeñi kon tawa noon ko inete kon oɗo gorko mo ɓe wondi tawa subhanallah tawa e jikku makko ngun ko jikkuji ɗi anndanɗa ma par exemple bo yaali hiya yimɓe ɓe anndanɗa ma goɗɗo o immo o ara o toña ɓeygu makko ta ko toñi ɗi annda ma ko jane bane tasawwaru kon no wata wonirde inna a joni miɗo mari ko inete kon sonnaɓe ɗiɗo ɗo oɗo noye suudu oɗo noye suudu ɓe ɗiɗo noon hiɓe ko inete kon suudu joni a ɓiro an ari joni an sonnajo an anda a yalta e woni waloɗa ka yaasiɗa an e ɓiɗɗo ma fof kaka yaasi waloto wonon ɗon joni oɗa wona ka suudu makko e nder ko inete kon 6 mois e ko fawi ay naali awa bete ñande mi yahata awa ɓay mi ala ko inete kon doole ñande mi yahata ko inete kon ka modi honno ka ɓeygu an oɗa awa biro an e sonna an oɗa wona e nduɗa suudu ñande mi yahata ɗa bira e wona ɗa idan wona ɗon ha ɗum ɗon hewta kadalik on ɗon enama joni ɗaɓɓan en suudu inna tigi tigi on a fewno ɗo dal sa jaɓanaylan dal sa nananaylan il faut que wona ka wonɗa ɗo ka yani ka couloir ka nanɗa ma himɓe fof ino feƴƴa ñaariji e ko wona fof mo nanɗa hoore ma ko subhanallah ɗayi ƴettoymo e ɓiɓɓe koye anno jungo yimɓe neɗɗo manɗa ko ɓiɗɗo ko nde ko yimɓe e pi kaɗa mari ɗimmojo makko goo sil tawno ko kanko tunnu hakkil inna awa goɗɗum go mais ɗa mari ɗimmo makko go on ɗon kañum no walade e ka nder suudu oɗa ɗa yaltinimo ka yaasi yaha oɗo e pi sa haysi ko kanko tun a hanamo accude yaasi babala bi darbe andi ko par exemple sey waɗino dodduma joni tasawur joni ndaren oɗo o yaha o inna joni min mi yaha mi ɗaɓɓano en joni mi ɗaɓɓoya e suudu inna mawa sa yeehi haray ko an to andi non hande kadi on bi'a ɗon fof hino andimo awawata ɗuɓe nande non hande kadi on bi'a ɗon fof hino andimo awawata ɗuɓe nande o ko sertanoɗo ɗeseɗa andi ko nu sertinoɓe est ce que ɗa andi hunde kade sifa ɗin ɗon piiji idan fayda ko sonnajo ɓurata tampude on côté ɗon e hoore no mawɓe ɓen si tawi ɓe andi o son o gorko ɗo ko gorko mo anndanɗa hoore ma pellet ko joom mbaci tawni golle makko ɓe duwamo pinirde e koynete ko on ɗon programme hakada ella la cheikh mane haray ko temps o woni ko raɓɓiɗi ɗen seeɗa ɓeyɗen heddo e toɓɓere ɗen joni toɓɓere ɗen ɗe hikketen ɗon ndem ko o ɓiɗɗo maɗum ɓe ɓiɓɓe acceteɓe nder ɗe galle oustas Abdallah joni gorko on wawali muññade ella nene on wawali muññade ella baba on ɓe ɗiɗo ɓe yewta ɓe fottana koye ɓe sertu ɓe yeggitino jiidi heeɓi hakkude maɓɓe joni o ɓiɗɗo accitire ni ɗum no sabi mbina ɓiɗɗo on o jangata sabi mbina ɓiɗɗo on ko wonta golle makko ko haylagol ɓurɓe ɗuɗude e buujumanɓe ɓen ɗum no wawi sabi mbinde ɗum ɗon joni noon enen ko honɗum hayni ɗen feere fi watta ɗum heɓu joni Cheikh Abdallah tawa joni o ɓiɗɗo accaɗe ɗon ɓaawo woɓɓe ɓen ko sina nene mum ne'ata ɗum woɓɓe ɓen ko pati mum woɓɓe ɓen ko yayraɓe mum tawa kala sonja o ɓiɗɗo no ronda e ɗiɗo fof enen ta tawile e ñande goo mi heedike ceernoɓe ɓe maaka e yewtere ɓe maaki wo ala ko ɓuri neema ko baaba on gollanta ɓiɗɗo mum ha hewti jogitagol nena makko haɗa si o ɓiɗɗo janɗi tawa baabe ngan e nena no wondi e lew dewgal ko waɗi no wondugol ɓe no wodani ɓe nafoore ɓiɗɗo on ko heewi sertugol ɓe no lorda o ɓiɗɗo accaɗo ɗon walla ɓe ɓiɓɓe accaɓe ɗon ko heewi onon ko ɗum kañum kadi hanndi ɗon hayni ɗon e ɗum ɗon Cheikh Abdallah nam Cheikh Mouhammad alhamdulillah haray ka sengo ɓiɗɗo on e hakkude makko e mawɓe makko ɓen woni ko jiido makko woni ko bawe makko ɓay ko ɓeɗo wiyete woni mawɓe makko ɓen haray no jeeya e ko haani hakkude maɓɓe pour toujours no wirɗen noon yoɓe wondu hara ɓiɗɗo si immike o yiya ɓe ɗon ɓe da o fina o tawa ɗon mawɓe makko ɓe kono si yeehi ha woni ɓe serti sertugol maɓɓe ngol ɓe seedi addanayi ɓiɗɗon ko wiyeten kon sattede hoye seeɗa kono ko toujours fof ko ɓaawa yiltude ko so tawi gandal ngal ala wallahi so tawi tun gandal ngal heɓaki e nene e baaba ko ɗon ɓiɗɗon hara heɓoyta ɗum sina ɗum fii
nene o yeehi ɓayti sertigal ngal ko jomirawo windi walli woni yo seedama hatta ɓiɗɗo yaha e programme baba muɗum on fii yo tawata o heɓata sattede goɗɗo ha wona joni tigui tigui on fayda waywasi mo ala leñol o heɓata ɗum ɗon kono noon hanaka serte toujours ko ɗon wonde attorde kono si sertigal ari ma serte kadi andi ɗi no hiɗi ɗon joni noon ɓiɗɗo on fi nene o yeehi o heɓay suna seeɗa ko nene makko yeehi kon hayna seeɗa hay nam on ɗon hayna seeɗa o heɓay suna o suna ko moƴƴano ko nene makko yeehi ko saabu noon ɓayri o ala yiwde nene makko ɗum ɗon wonay no wona sambo ha si ɓayri haɗa yona gandal yona yarede o aña kadi baba makko few pellet wallahi ngay gun sora ɗon haray noon et puis kadi on ɗon o yawata yeggitude ɗum ɗon non o yejjitata ɗum ɗon o yejjitata si tawi o andi goɗɗo ko yejjitata ko so tawi woni ko mayde lombi siko jiiɗo makko feƴƴini ɗon ko joguittete ko nden makko feƴƴini ɗon goɗɗo wawa hay fof kono so tawi ɓe fof hiɓe wuuri woni ɓe seedi o yitantaɓe ɗum ɓe ɗiɗo noon yaha ha ko ɗum tawata nokkere go yiya yaha ha tawa ɓiɗɗo hande kadi o yiɗata baba makko few walla ɓiɓɓe wiyen ɓe yiɗata baba mabɓe few joni noon ko honno ɗum ɗon ñawdirte si gandal ngal ala haray comprimére mum sattay toujours wiyatake ɓe settata ɓayri ko noon programme jomirawo walliniri wiyatake kadi ɓe wonday noon honno ɓe sertay kono jomirawo walliniri kono ɗo ko ñawdugol ngol ko si wiyama tawi woni maɓe muñal ngal atterte no ɓeɗo cheikh mane yewtino law noon wondema si woodi ko lombi hakkude mabɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala addi tawi wona ko hani kon yoɓe yewtu fi wata ɓiɓɓe wonɗum accire ni tum si tawi yewtere nden nafaali awa yo gorko on furgam ɓeygu mum hiɗa andi ko wiyete furgo mana yo taƴo ko pular noon so furgi haray hawnaki so tawi ko faalaɗo jooɗade kadi sonnajo on o jooɗo si tawi ɗum ɗon heɓaki tugalal tammal ngal ɗon kadi haray ko yiɗen andi no nelaɗo sallah sallam yamiriri noon joni e sengo sonnajo on e moodi muɗum kono si yeehi ha tawi ɗiɗo tati no waɗama newaki sertagal ngal ari sertama ɓiɗɗon o wonday e suna ɓiɗɗon o wonday e suna ka tawata ko suna muusuka tawata ñawdugol ka noon ko ganda ngal wata ka ñawnude wabillahi tawfiq nam haray kañum kadi sehmane he joni tawde ko heɓɓuɗen ko no heddi waktu on hiɓɓike hen seeɗa mais ala kullin kañum kadi hiɗen yiya sehmane ɓeɗo ɓe wondi duuɓi ɓe heɓidi jiidi joni noon on jiidi ɓen ɓiɓɓe ɓe heɓama woɓɓe maɓɓe janɗi woɓɓe maɓɓe jombi maɗum woɓɓe maɓɓe jombali maɗum woɓɓe maɓɓe towi duuɓi eno wayi wade wo mawɗo on accitira nene on ɗo anɗo o na yen yewtu tun hara ko rewɓen tun walli e reweten e dow mum ka wona gonga ko waɗi noon wona kamɓe tu jogui ellaji kono joni a yiyay mawɓe goo ɓe wakkilo sertugol e nene o hara ɓe sertirale e nene o si wona saabu resitugol sonnajo goo paykum seeɗa est ce que o yi ɗum ɗon eyi no heɓa tawta wallahi o sonnajo ma mo wonɗa e jonnitude mo jibinanma ɓiɓɓe ɓandanteɗema ɓe towi walla mo jibinanma ɓiɗɗo mo andanteɗema walla ɓiɓɓe ɓe andanteɗema ko sutiɓe towugol kono ndara tawa nene ɓe imma nawyi walla nawnar heeɓi ɗum walla nene on ronkiti joni anda faala heɓude keccum ma yi'a goɗɗo go ɓurandomo on ɗon wakkiloɗa jonnitugol nene ɓe ɓiɓɓe ɗo saabu no jombiriɗa oɗa ɗum ɗon kañ kan noon cheikh mane aywa alhamdulillah rabbil alamin idan aray cheikh yaro ko ati ko yewteten ko ati ɗen hewta ɗon comme no irɗen noon nane hono cheikh abdallah falade taaliq ɗon seeɗa e ko ɓe yewti kon hakkude ɓiɗɗo o mi tañƴini joni e si tawi en daari en yalti joni premier point o hiɗen ka deuxiéme point woni honno woni fi ko innete kon ɓeɗo ɓiɓɓe lorraji ɗiɓe heɓata ɗin si tawi yeehi ha ko innete kon mawɓe maɓɓe ɓen e tigi tigi on serti bitaba kono ɓe yewtiri noon si tawi en daari nden hunde ɗon ko hunde mawnude e piiji waɗayɗi ha ko innete kon battina e paykunku
woni hon ɗum angal gandal mawɓe ɓen e angal muñagol maɓɓe nde wonde so ɓe mari gandal angal muñagol maɓɓe e angal jaɓɓugol gollitirgol ɓe sharia on no yamiriri ɓe ɗon sabu naati si tawi en daari cheikh yaro ko ayeji jillu ari andini wondema ɓiɗɗo on ko yo ɗofto maɓɓe makko ɓen ko yo ɗiggamɓe allahu subhanahu wa taala addi ɗum ka alqur'ana laaɓiji buy ɓawde o yamiri kanko yo rewe o inna ɗofte ko inete ko mawɓe mon ɓen joni noon si tawi nene on walla baaba on o andi way ɗoftagol o ɓiɗɗo ɗo nene makko ɗoftagol nene makko gollana nene makko ɗiggana nene makko ɗum no jeeya e ko watta barki e makko no jeeya e ko watta o jeeye himɓe aljanna no jeeya e ko watta ha Allah weltanomo si tawi mo hiɗi ɓiɗɗo makko on o haɗatamo nden hunde ɗon hay si tawi mawɓe makko ɓe acciti wallahi hay si tawi ɓe sirti wa kadhalika nene makko kadi si andi ko inete ko hondu nden hunde ɗon kono ko ɓuri hulɓinade cheikh yaro a heyi goɗɗo no accita ɓeygu mum ha paran o jooɗo e ɓiɓɓe makko ɓen o wona e wolugol aybeji ɓe nene maɓɓe ɓen on yiiɗo mi jonita won joni yaafe mani to tun seeɗa hunde aywana ɓe innayi wo sonnajo jombaɗo e dewgal womo duwa muññade peeji nayyi woni ara nun ɗum ko jombaɗon ko yo eto o muñño ha o heɓa ɗon jiidi ɗimmun ɗum jiidi ndi o heɓi ndin ɗon kanko wo gorko on wo en nene on wo koyoɓe etto ɓe muññodira ha ndin jiidi ɗon mawna hara sonnajo yahaali acca o ɓiɗɗo ɗon goɗɗo go aɗa kurka on aywa tammun ɗum woni kanko sonnajo on wato o habbo ha o ɓiɗɗo towa o yaha o acca o ɓiɗɗo ɗo tawata o ɓiɗɗo mandantede ma addoyey piiji tawana kanko nene jon hendoto ɗum ɗo en yika aywa gorko on no duwa entude ɗum sonnajo on entede ɗum ɗo ay may aywana am cheikh yaro idan si tawi en daarino nde ɗo hunde ɓeɗo mawɓe si ɓe etike ha mo be e maɓɓe no wowlirande ni pay kunkum ko ɓuri hewde ko nde tawno nene on yahay ko babirawo on wonta ɓawo hino wowla fayda yahay ha sakum pay kun yaha ha tawa ko inete kon biro makko e hoore muɗum ko wattana hila e ko inete kon maɓɓe giggol ko ɓiɗɗo duwano hiɗude nene kon tigi e kurkalngol koko ɓiɗɗo duwano kurkanade biro mon kon tigi ɗum iwa e kun ɗo pay kun saabu o ruuhu ɗon ɓe ƴetti ɗum ɓe jaɓiti ɗum e makko naadugol ko inete kon probléme ji ɗin e ko inete kon makko ittamen on hino fandi kono ala kulli haal si tawi en arti e ko yewtuɗon kon neɗɗo hino duwa yaltude nde wonde e inugol l'islam hino dagini no dagini ha islam hino dagini na kono ese islam no rerɗini il faut que fama ɗum sibda nam mi wondi e oɗo mana miɗo wondi e oɗo gila woni jiwon woni haame woni moko baɓe heɓi ɓiɓɓe janɗuɓe mina joni kanko mi accitay mo woni mi ƴetta e goɗɗo ko nam islam no jaɓini est ce que kono islam no jaɓini nanam no jaɓi no dagini ɓese no laba ese islam no labini ɗum ese islam no labinanma nden hunde ɗon honto jikkuji ɗi woni idan ko ɗum waɗi nde wonde nususji ɗin na en artu ndaare wondema no ka defte piiji gono toon ko arsike janngowo kudu ko ɓe wota kon piiji gono toon ko arsike janngowo chahir woni a janggay ɗi ha para ƴettaɗi lemaɗi wanam honontelan sowaɗi wallina noon tertoɗaɗi ɗon ara wurida e jama o ko piiji ɓe par ce que surtout si tawi ko neɗɗo dina watta nde hunde ɗon hay so tawi l'islam hino jabinanimo daginanimo kono tigi tigi o jonnayi image mo labaka yimɓe ko inete ko luttuɓe ɓe anandarma ɓe famaɗi nususji an ɗo fof hino duwa wattanede hila e muɗum allah ala inchallah allah ala haɗa no musidɓe julɓe nde ɗo toɓɓere ɗen ɓurno hacjon jinde waktu ɓuri ni mais ala kulli haalin tawde kadi en yawali fuɗɗade no woodi kayen kadi ceernoɓe goo areɓe ɓaawo an fayda noon ko waktu ɓen ɗon o wonɗe ƴettude joni noon wota en pooɗu waktu ɓen ɗon o ha min joni tawi on cheikh abdallah konngol sakkitingol tun hara koko raɓɓiɗi ɓeyduto toon eɓe jongalleɓe sertayɓe eɓe neyne ɓiɓɓe nene fayɓe onon kañum kadi ko honɗo wiyotonge sifa ɗum ɗon haray ko atti kon cheikh mouhammad ɓe wasi yo wasodira en fof wasi yo ɓen jekkinorɓe ɗen ɗon golle kadi yoɓe huulo allah subahana taala saabu noon no yiratenno sen daari ka no jomirawo on addirno walla ko sunna jonni en kon e sengo hay ka dewle ɗen humete ɗon ko ya alladina amanu taqullaha wiyete ya alladina amanu taqullaha haqqa tuqati taqullaji tati fof taqwaji fof ɗi jokkodirma
joni noon ɗiɗo so tawi yewtama ha paari on tigui haalanama ɗum haray yo andu ko woni naɓde ko koye dow kulal Allah ay wallah ya ayyuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutuna illa wa antum muslimun al muslim ɗon muslim on ɗon haray ko yo eto taw haray mo ka nder dina nder ton hewɓe no yeggite ɗum ɗon ɗimmum ɗum si tawi woni e wasiyata jama o fof gonsengo ɗon fi hewtugol wano ɗin duuɓi ɗo wiya ɗon kadi ko mana accita e oɗa jomba oɗa ko faljere nasi dagaki kono no kaani mana ko hunde haray kanande haqqille ɗen saabu noon haray kadi o waɗani hoore makko wa golle mo ala barke ɓara haray kono joni woni ha o ɓeyni ko ɓeyna ko jombeteɓe jombama jomboɓe jombi o wi joni yo on ɗo yahu o adda goɗɗo go haray wonti golle kuddi seke on ɗon haray ko fuɗɗitade woni aray kanko fuɗɗitoto zen makko yagal tawi wata yiltitade o wontay kay seke waɗa ɓeeɗa si addi ha gayni jonnoyi nene mum walla addi wi ko antumi jonni sina o wujjo jonnoyi addaɗo kesugo kon ɗo o mari ko kurkanoma haray ko wattante hilla jama hulo Allah subahanahu wa taala e miijito kala ko ɓe falji ɓe hoota ka Allah subahanahu wa taala walla ɓe lando karmo ko ɓe mbaɗi jomirawo wi en fasalu ala dhicri kuntum la ta'lamun goɗɗo wonata hino jogui fof kono ber ko manquera ko no woodi goɗɗo ko takko makko ɗon mo landitoto e muɗum e sengo wonde gangal haray o hula Allah o joguito on ɗon o muñño ko ɗin ɗon haray woni ko on tigui wasiyoto jama on haray kadi hiɗon jarna nder ga cheikh en arta e joni e moɗo inchallah jazakallahu khairan haray musidɓe toɓɓe ɗenen ko ɗo nde woni haɗude so tawi allahu tabaraka wa taala newnoyi lan andi ɓeɗo ceernoɓe kadi e noddito yeeɓe wondude talibaɓe maɓɓe hara ko kamɓe tigui waɗanta en yewtere wono ceernoɓe rewɓe ɗo ɓen feƴƴi idan noon musidɓe yiɗuɓe Jama TV yiɗi émission gandal e faamu haray hiɗon weltana hiɗon duwana ko wonɗon e wallitade émission on kon haɗa ɓawa ɗon e jonne Cheikh Mané kalimatul akhira ɓe waynito siɓe jogui hiwreteɓe e jarneteɓe e haɗa kañum kadi on yeggitanali men joni nokku on immorde ɓeydade kadi inchallah aywa machallah Cheikh Yero haɗay ko ati kon tigi tigi o min weltori ko innete kon jonde nden ɗo en tori allahu subhanahu wa taala e waɗu haram men bonnadi e tawno ko wolanɗo lantemo minuno naaten paykoy kono alhamdulillah e tawno mi tawi ɗo cheikhana abdallahi jibril wonno kamɓe ɓe suusini on tigi seeɗa kono si tawi faljireji no toon ala kulli hal ko piiji ɗi annandarama ko fayɓe woni yewtude piiji makko baaɓe haray ɗen tori allahu subhanahu wa taala ko nte kon yaafuye haray weltoro moƴƴa o studio ɗo toro allahu subhanahu wa taala yo naɓirmo yeeso toro allahu subhanahu wa taala yo waɗu elta oɗo studio man ma ko nafayɗo dina l'islam allah subhanahu wa taala waɗa kañum kadi ko wawamo tambitade e télé makko innete kon jawdi ndin e piiji ɗin fop haray weltanike o moƴƴa wa Jama TV ko toro allahu subhanahu wa taala kay allah ɗu barki e ko innete ko honno gandal e faamu toro allahu subhanahu wa taala waɗu barki e maggal moƴƴa haray jama fop ko innete ko weltanama toro allahu subhanahu wa taala yo waɗu wonɓe wadde examen ji ɗin ka école madaris manaris sabil yo allah waɗu ɓe fop maɓɓe ɓe paasa ɓe heɓa ko innete kon shahadaji maɓɓe ɗin haray jama fop weltanama jarnama haray onon kadi on weltanama on duwanama komin noddi o nooti ɗon haɗa ko wannon kañum kadi min heɓoye anniye noddito e on ngol lawol inchallah haɗa Cheikh Abdallah kalimatul akhira ko homɓe jogui ɗon ɓe hiwrto ɗon nam aywa Cheikh Mouhammad haray ko atti kon on jarnama onon tigui tawa nde tawno on anditi noddugol on tigui hewtagol ɗo e tawde wona duuɓi wona gandal kadi woni ko woni ko yiɗangol on tigui tun tawde kafide moƴƴere nde haray meɗe yon jasakumllahu khayran ko hikkiɗo yo Allah subhanahu wa taala waɗan en barke e makka noon ɗo ɓeyda kadi ɓayde jomirawo himo wawi ɓeydude kadi haray si ɗum yawti en hiwrike jama on fof e ŋaccali haya goto haray ko woni on tigui no hiwro wano miñirawo goɗɗo ɗon e mo Ahmad on ɗo hanki on waɗanam message tum mi noddimo o inni himo jento émission on ñande fof ñande kanko jumaje ɗe min awa haray kanko tingueji toon woni haray mi hiwrike mo Ahmad hiwri ko onon kadi boyi ceerno Ahmad hiwri ko boyi hiwra toon haray to yeggute émission on heeɗe mo tun nani inchallah haray jama fof jarnama no wakkilina kadi e sengo ka ɗo diina no wasiya kadi ko ɓayri ko mofta jangge wiyaɗen haray mi yaafino jama on
palƴe ɗen nde tawno on tigi haɗa wona ko wowti e muɗum haɗa mi on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray en weltanike Cheikh Abdallah Bouyi e Cheikh Mané eɗen torowoɗon Allahu tabaraka wa taala yoɓataɓe ko ɓuuri moƴƴude e joddi. haray ɓawa ɗon en tori en Allahu tabaraka wa taala waɗanta en barki nokku on, yeññana en junna balɗe joni nokku on, waɗa barki e joni nokku on e ɓiye guure maɓɓe ɗen, junna balɗe yumma maɓɓe e yumma men e baaɓe meɗen. Allahu tabaraka wa taala accen e mawɓe meɗen ɓen wawen ɓe ɗiggande hattide e ɗiggal ngol. kala wo ko tawi ɗen fajude e dow maɓɓe ɗen tori en Allahu tabaraka wa taala yiltata ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe wawa en e yafanade. kadi ɗen tori en Allah on feppindinta en e rewɓe meɗen ɓen. ɗen tori en Allah on feppindinta kañum kadi neniraɓe meɗen ɓen e babiraɓe meɗen ɓen waɗa dewgal barke e muɗum. haɗa musidɓe julɓe, émission gandal e faamu ko haa ɗo arduno e moɗon. kala wo ko tawɗon ɗo weeli on haɗa no iwri Allahu tabaraka wa taala, kala wo ko yiwɗon faljere ga bani adama ronkata faljude. meɗen yaafini haɗa aqulu ma tasmaun min adhicre wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع